في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تحقيق asmanları ve yerini yaratmakta ve gece günnidin muhtelif olup durmağına ve nağuların deryada adamların menafe üçün yürüymeğine ve Allah tebarek ve Teala'nın asmandan rahmet yağını nazil edip qurib giden yerini sebze hurrem etmeğine ve her no candar yerin yüzünde yaratmağına ve yerleri dört tarafa üstürmeğine ve asman bilen yerin arasında bulutlarını musahhar edip gezdirmeğine Hudanı tanımağa alametler bardır aqıl adamlar için. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Ve adamlardan bazı adamlar bardır, olar Hudadan gayri botlarını Hudaga şerik tutunyalar, şolara tazim edip Hudanı dost tutuşyalı. Ve oltor adamlar ike iman getiripdiler, olar Hudanı beter dost tutunyandırlar. Ve eğer ol botlara ibadet edip özlerine zulmeden adamlar bilteler de kıyamette azabını gözleri bilen gören vaxtlarında tamamı kudret ve kuvvet Huda üçündüğünü ve Hudanın azabının güçlüdüğünü onda botğa ibadet edenlerine ökünüp ulu peşiman o ulu nidametga duş bolardılar. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ol adamları ki özlerine tabi bolup izlerine düşülüpdiler, şolar özlerine tabi bolanlardan bizar bolan vaqtlarında ve azabı gören hallarında ve şolardan qarınnaşlyk rabeteler ve dostluk rabeteler kesilen vaqtında. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ol tabık bolan adamlar özlerinin başlıklarını aydarlar, käşki bire yine de dünyada öwrülip barmak bolsady. Onda biz de şolardan bizar bolardyk. Şolar şo taada bizden bizar boluşlar ýaly. Allah tebarek ve Teala şolara özlerinin webalyny kökeder, şolara hasret we nedamet bolan hallarında olar be hiç wajh dozakdan çykýan däldirler. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey adamlar! Yerdäki bäzi ýylýan zatlary iň halal we pak bolan halynda we şeytanyň ýollaryna taby bolmaň. Tahqiq şeytan sizin üçün aşkar düşmandır. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
ol size vesvese edip teleke ve fahşa işlere vadar eder ve Hudaga bilmeyen zadyny aýtmaga vadar eder.